helo. Siamai. Croeso i Pob Lwc Babe gyda fi, Catrin Herbert. A fi, Cat Morris. Siamai da? Fi'n good, ti'n okay? Fi'n good. Ni nôl. Where we belong yn y stafell oren. I know, mae'n teimlo bach. Actually, nawr bod fi wedi cael y brofiad o'r codron ti fi a Sam. Ti ddim eisiau codron ti ddim mwy? Oedd e'n actually really annoying. Oedd rhaid fi cymryd stuff off a wal, oedd y wal yn wyn, oedd e'n awfully golygu, cos they're just yn edrych yn... The peach, I've come round to the peach. I know, who'd have thunk. Wel, ar ôl slag o fe off am bron blwyddyn. Na. We've turned a corner a ti nawr yn derbyn Le Pesh. Sut ti'n teimlo ers i ni gael noson allan ni yn La Pantera? Ie, ni gofod dechrau fyna. Oedd e'n mor fun. Oedd e'n amazing. Oedd e'n really, really good fun. Really good fun. Nathon ni just chato a yfed a dod i nabod pobl a yfed bach gormod. Oedd Sam cariad fi. Thing hi pan mi'n teimlo bach yn socially awkward yw prynu tequila shots. Nath I ddechrau hwnna immediately. I know. Nath I ddechrau hwnna pan oedd e just yn... I know, because they'n teimlo, like, literally, she just buys shots, because that's her way of fel wneud ffrindiau. Yeah, well, ond nath she hi, did. oedd hi wedi prynu so much tequila shots, oedd hi wedi fel disassociato erbyn diwedd y noson. I think o'n i, like, dim just Sam oedd edrych. O na, o'n i'n smash. Oedden ni gyd i cael... 100%. Cwbl. Ond, no mwyn y cwbl. Ond oedd e'n really good fun. A diolch massive i La Pantera. Yeah, huge diolch Specific shout out i Joe am just aros gyda ni lan off trwy'n nos. Oedd e'n lush. Oedd e'n fel personal... Yeah, chef. Chef? Chef of the drinks. Yeah. Host. Barman ni. Yeah, host. A diolch huge hefyd, cos heb Mari a'i cariad Carla, oedden nhw wedi dod â fucking pawb. Pawb troi lan. Ti'n gwybod ar y dechrau, I'm probably yr hanner awr cyntaf. Neb yn troi lan fel am 8, na. Ond o leia fel 20 munud cyntaf, oedd e literally just TV, Sam o'r age. A fi bach fel, so Joe, fi have no idea pa'n bobl ti'n dod. If anything, we're just a really nice double date. Yeah, at the minute, ni di book a mas top room La Pantera just to get double dates. Excessive. Yeah. Before you knew it, dath. And ei lluoedd. Yeah. Basically, team rugby nhw i gyd oedd e. Yeah, oedd e'n great. Love, ges i stori cariad pawb, sy'n sy'n cwrdd â Rach. Dim Rach ti, Rach arall, sydd yn briod. Oedd stafell yna'n llawn Raches. Full of Raches. Yeah, oedd e'n lush. A nath nhw hefyd roi bach o fel explaino o pwy oedd pawb, o pwy oedd yn fel ex i pawb, o pwy oedd gyda pawb. It was just everything I dreamed it could be and more. Oedd e fel, ti'n gwybod ar... the L word pan mae'n dyn nhw fel y chart yna. Oedd e fel hwnna. Except oedd e just yn team rugby nhw. A oedd e'n really funny. Nath i ddweud, fi'n gobeithio i ddim yn meindio fi'n dweud, nath i ddweud stori ni, ti'n cofio, am sut oedd nhw wedi really sylweddoli faint o fel hookups. Oedd o fewn pobl yn y team rugby pan nath, like they had an outbreak of tonsillitis. A wedyn ni'n rhywbeth fel hwnna. A wedyn pawb wedi mynd yn pawb wedi gael tonsillitis yn ein pryd. Oedd fel suspicious. Yeah. Really funny. Yeah, oedd e'n lush. Oedd e'n really nice. Oedd e'n really good fun. Fi yn tam y bach fel, fi methu hefyd am tym bach nawr. Yeah, I think... Cos ti a fi ddim yn yfed like that much. Yeah. Especially dim mwy. Weithiau fi'n meddwl bod fi dal gallu cyfal pan o'n i'n iau. Yeah. A i fod yn deg, all the team yna o bobl, they brought the average age down i ni, which is great, ond ma nhw'n gallu yfed. Yeah. A dyn ni ddim. A, lo and behold, Miss Let's Go to Kings. Na. Oedd pawb all di mini Kings, nes ti ddim, na. Na, nes i ddim. I will say, nes I genuinely... Na, o'n i wastad yn mynd i ddod, because I would have like dragged myself like over hot coals i ddod ar ôl i ni drafnu e. Ond oedd rhaid i fi fel mynd i gysgu cyn dod mas. Yeah, o'n i ddim... Oh, I just had a little bit of period pains and that, ti'n gwybod? That's fair. Oedd e'n really fel... Fi ddim yn usually cael nhw, fi'n really lwcus fel. Ond fi yn all for, os chi'n cael period pains, don't do anything. Fel, sa'n meddwl mae'r holl thing yma o fel, oh my god, period... Fel, pobl just yn, fel, struggle trwy nhw. Like, no, your body is telling you something. Stop that. Yeah. Mae pobl yn cael nhw... Fi'n genuinely fel after yn really lwcus. Ond, fi'n gwybod beth oedd e. O'n i'n really... O'n i'n teimlo... bach yn fel queasy cyn yfed. Yeah. O fel
I don't know, just... Yeah, bola just yn troi. Oedd corff fi just ddim yn hapus. Ond anyway, boring. Yeah, gutted, o'n i really eisiau mynd mas. Ond o'n i... I think o'n i just fel exhausted hefyd. Yeah, drained. Fi eisiau gwybod, os ti'n gwrando ar hwn, ni eisiau gwybod beth nath ddigwydd yn Kings. Yeah, ni really angen update gan nhw. Catch lan gyda nhw ar hwnna. Yeah, big time. Ond yeah, diolch beth is i adre, cos o'n i'n sal. But I'm blaming a taxi ride. Oh, like sex sal? O, rhaid fi wneud fy hun yn sal. So pan ti'n mynd yn y gwely ti fel, fi ddim yn mynd i gysgu heb fod yn sal, so I just get it done in it. Tactical. Ond I swear hwnna'n a taxi drive, cos fi'n mynd yn sal yn y car, so I'm just going to say that. Probably bydd hwnna di fel benefit to fi, achos o'n i ddim yn, ond diwrnod wedyn, useless, like genuinely useless. Right. Yeah, a literally ddim yn gallu neud unrhyw beth am dyrnod, so that's that day gone. Well, ges i amser lyflu. Yeah, they're really good fun. Hefyd, shout out i Glesni. Nath ddod. Mae Glesni yn rhedeg fel crochendi. O, fe dyna sut ti'n dweud e? Yeah. Oh, go on. Crochenwaith. I think that's ti'n dweud. Yeah. Mae cariad ti'n rhedeg yna. Oh, okay. Yeah, ond dyna sut nath nhw gwrdd. Oh, okay. Well, anyway, nawr mae dyn ni connections i fel pottery workshop, so... Ideally ti, you love a little lesbian date. Love a little fel activity of any sort, really. Ond fi'n, especially fel bydd hwnna'n fun. Falle, dylen ni'n neud hwnna ar gyfer fel social nesa ni. Love. A wedyn, like, a few drinks ar ôl, rather than, like... Go in there just to drink. Go in there hard. On nath ni gwrdd loads of bobl really nice. Shout out to Joe. Joe, a brawd ti. Gwyl. Yeah. Nath ddod i hangwaith. Hey, ti'n be, siarad da, ma nes i gaddo Joe i ddod o hwn lan i ti. Oh, fi? Ie, ti'n benodol. Ni fel collective o bodlediadwyr. Yeah. Ni angen... Basically, ni'n slag off bod ni heb cael lan i jokes. A ni just yn sôn am sut o'n ni heb cael ei shortlistio Lenny am British Podcast Awards, which is fine, but maen nhw wedi digwydd yn do. A hefyd, llongyfarchiadau massive i Mary Greig a'i chynhyrchu thi Sioned sy'n gweithio gyda fi. Oedd e'n fel, oh my god, by... Un mewn dau yw enw'r pod, no fancy unrhyw un all gael nomination, ond by miles nhw oedd yn o gymharu gyda ni neu unrhyw un all. Fel, oedd yn, mae'r podlediad yn amazing a mae fe'n mynd i fod yn, just yn fel, like adnodd really gwerthfawr, probably am flynyddoedd a blynyddoedd i ddod hefyd, so like smashed it. Ydyn nhw'n mynd i wneud ail gyfres neu beth gyda hwnna, neu... Fi'n meddwl bod nhw'n trio gweithio fy mas a gweld beth sy'n digwydd, so watch this space, I guess. Nice. Ond so be o'n i'n sôn am gyda Joe yw, pam ydyn ni'n relio ar British Podcast Awards sydd ddim ond gyda un categori am podcasts Cymraeg, so wedyn yn colli whole host o podlediadwyr. Gawn ni hostio podledwyr. Gawn ni hostio gwobrau podlediad Cymreig. Wow. Na ti syniad. So rhywun eisiau rhoi cash mewn i'r syniad yma, we're open. Na ni. So yeah. So be ni'n mynd i wneud wedyn, just nominate ni'n hun and that's what I did say, fel beth sy'n digwydd, cos fi eisiau enwebiad. Please. O mae bach yn conflict. What's a girl gotta do? Mae'n massive conflict. Ond, beth hwnna'n syniad da. Wel, beth mynd i ti fel Welsh Music Prize. Exactly. Welsh Music Prize, Prynthos Dwetha hefyd, BAFTAs Cymru a Black Welsh Music Awards. So, falle bod na le ar gyfer... Mae hwnna'n nuts i gael pob un o'r reina ar un, achos oedd lot o bobl yn mynd i pob un. Fel Alicia Scott was busy. Alicia Scott, Mirain Iwerydd, lot ffrindio fi. Oedd e'n hectic. Is ti Welsh Music Prize? So, be? Is i ddim i dim un ohonyn nhw yn y diwedd. Achos, o'n i wedi cael cynnig, ond o'n i bach yn overwhelmed, achos penwythnos diwethaf oedd job now, well, so, fi'n cynhyrchu raglen Robin Morgan ar ddyddiau Sul ar Radio Wales nawr, a mae hwnna'n really fun. A mae'r un gyda di dechrau do? Os chi'n moyn mynd i rand yn ôl, BBC Sounds, Robin Morgan, plug. So dyna fi ar fel pob di Sul nawr. So, I think... Hefyd, just in the run-up, my brain space wedi bod more limited. So, o'n i just gonna park everything else ar hyn o bryd. Ond definitely, ti'n modd, o'n i gyd yn sôn o'n gret. O'n i fod gweithio, Welsh Music Prize. Ond ges i flu jab fi'r bore yna. Oh my god, beth yw e am... Wel, fi'n cael flu jabs pob blwyddyn am fel the last 10 years. Absolutely fine. Dim props. Lenny, ironically, got the flu from the flu jab.
Wel, mae'n rhoi fel tiny dosage, right? So... Falle dyna, falle o'n i... Mae fel kind of fody. Fi yn teimlo fel, o'n i'n kind of dechrau mynd y sal anyway, ac oedd am rhyw reswm y diwrnod o'n i fel wiped. So falle oedd immune system fi yn barod yn weakened, a wedyn mae fel, have this. So ddim yn ideal, a fi ddim yn rhywun sy'n ffonio mewn y sal beth, so o'n i'n teimlo'n really fel ti'n quite stubborn fel hwnna hefyd, Yeah, ti'n really fucking stubborn. O, mae'n edrych yn compliment. I know. Ond na, hynny fel, I'd say y ddwy ohono ni, mae'n cymryd lot iddyn ni fel ddim, i fel tynnu mas o unrhyw beth gwaith yn rhywbeth. So, dri anna ti. I know, ond mae'n edrych yn amazing. Anyway, a plug i gwaith ni hefyd, yw mae'r rhaglen ar BBC iPlayer nawr, Welsh Music Prize, gallu gwylio fan ôl. Am y tro gyntaf erioed, dyma'r tro gyntaf i'r Welsh Music Prize fod ar teledu. Welsh Music Prize. Wel, fi'n edrych mlaen i chwilio am y Welsh Music Prize. A fi'n edrych mlaen i chwilio am Robin Smogan. Yeah, that was really fun. So, dyna weekends ni. Dyna weekends ni. Un peth, fi'n meddwl, mae'n rhaid i ni drafod, achos staring me in the face. Os chi'n gwrando, byddwch chi falle ddim yn gwybod, ond os chi'n gwylio'r clips yn dilyn ni ar socials, byddwch chi'n gweld bod ti di mynd am y Bob. Sydd yn reverse action, achos... Cofio pawb yn siarad am the bisexual Bob, ond nawr ti fel lesbian a nawr ti di cael Bob. I'm breaking boundaries. Yeah. O'n i really ddim yn gwybod lle oedd y ti'n mynd gyda hwn. O'n i fel, beth sy'n digwydd? Fi'n hoffi. Diolch, I've braved the Bob. So, tro drath fi gael Bob, oedd e pan, o'n i'n bleach o gwallt fi'n fel white blonde yn uni. Oedd e ti? Oh my god, yeah. Oedd gwallt fi'n ruined. Oedd pan o'n i arfer mynd i'r hairdresser ac oedd nhw arfer trio brwsio gwallt fi yn y cychwyn. Oedd e jyst yn cwmpa mas. Oedd e'n awful. Cos o'n i jyst yn neud e adref y peroxide fy hun. Yeah. Crazy. So ar ôl hwnna, oedd rhaid fi torri lot o gwallt fi off just i cael gwaled y shit, basically. Ac oedd e, I hated it. O'n i gysau pob mynd ohono fe, like growing out my hair was a nightmare. Oedd gymryd o Leah 5 mlwyddyn i tyfiau gyd mas. Anyway, o'n i'n dechrau mynd yn... o'n i'n dechrau aflonyddu gyda'n gwallt. O'n i'n meddwl, there's something missing, fi angen, edge off fy hun lan. Yeah. And so, she's gone for the Bob. Nice! Ond dwi'n edrych yn okay? Yeah. Okay. Dwi'n meddwl mae'n really cool, mae'n really suit ti. Mae fe weithiau'n gallu mynd yn lord farquad i. Pan fi newydd cael cawod a sychu fe, cos mae gwallt fi'n dead syth. Mae gwallt ti gyda natural wave, and that is like my dream. Ydy, well, my dream. Bach yn mes. Na, dim o gwbl. Mae'n golchi am munud o like yn neud y pod. Mae'n dal yn leib. Ond fel mae gwallt fi fel poker straight. Oedd fi ddim arfer bod yn wavy, ddo? Be, fel, it's a recent thing that's gone... Well... Yeah, like in my 20s, nath o just dechrau mynd bach mwy wavy. Yeah, fi'n meddwl os bydde fi'n torri'n fi'n fyr, cos mae'n really hir a drwm. Os bydde fi'n torri yn fyr, I think bydde fe'n... Nice. Ti beth ti trio curly girl method? Yeah. Dyna beth sydd wedi kind of halafen. Dim gwall curly gyda fi. Na, mae'na definite wave. Yeah. Os fi di... Ti'n trio ar gwall sydd yn neud dim byd. In my fel... Fe yw'r gair pan ti fel in denial. Delusion. Yeah, in my delusional state. Ges i un curl, which was probably from fel nes I sweat up pan oedd e lan neu rhywbeth, and it was a bobble kink. Yeah. A i fel, oh my god, there's a curl. Ac ni yna'n trio neud e. Ti'n gwybod pobl yn fel, pan maen nhw'n sychu gyda'r thing, a nes I trio neud e. Achos mae chwar fi gyda wave, and she doesn't train her hair chwaith. Fi fel, you could. Mae merchi gyda curls. Yeah. Fel, it's there. Yeah. So ni'n fel, yeah, maybe. Na. Dead straight. So yeah, Lord Farquaad pan fi'n newydd cael cawod. A wedyn rhaid fi'n neud yr holl broses y curl o fel stuff sydd yn nightmare. Ond yeah, fi'n lyco fe. Ond mae'n fel... Ti di curl o fe nawr? Ti di curl o'r blaen? Bore man nes I curl o fe, and this is what it ends up like. Mae'n really nice, mae'n really nice. Mae'n syth though. O, mae'n syth. Yeah, nes I curl o fe bore man, nes I gwario awr. Pob bore fi'n gwario awr. A mae han ohono fe lan. Ys gen ti neu Sam y byth ti'n galw e? Dyson Era? Na, ond oedd gan cyn cariad fi un, and I used to steal it. Well, so pan oedden ni di torri lan, o'n i fel, fuck, I can't use the Dyson Era up anymore. Oedden ni dal yn byw af yn gyda'n blwyddyn. So pan oedd i af yn mynd mas, bys ni'n quickly neud e. Stop felly. A wedyn, this is even worse. Fel bod cyn I hi ddod nôl, I didn't want her to suspect, because mae'n obviously dal yn really boeth. I just put it in the fridge to cool it down quick, a wedyn rhoi fe nôl. O, bydde hi ddim wedi bod that grac, bydde hi? Os ydych chi'n byw ga'ch gilydd, ydych chi'n rannu loads of stuff down? I don't know, falle achos fi heb gofyn. Right, yeah. Yeah, ond yeah, dyna fi af yn neud. Oedd e, I mean,
fi'n tynyddio GHD's straighteners i curl a mae reina'n gweithio lot well. Oedd y Dyson Airwrap yn just yn drop o mas yn really gyflym. Right. So fi'n meddwl mae ddim ond yn gweithio yn well gyda certain hair types. Okay. Dim un fi. Gotcha. Ond Bydda fi'n hoffi cael un. Falle... Bys ti beth yn cael bob? I don't know. Fel, os y ti, right, os o'n i'n dweud ti, okay, fori, fi wedi book o hairdressers, you can do whatever you want, a wedyn bydd yn mynd syth nôl sut i gys ti fel diwrnod wedyn, like as if by magic. Out of curiosity, yeah. Bydda fi yn. I think... Dau o felly yw arall? Wel, hwn yw daid, ond fi ddim wedi gwneud gwallt fi mewn fel 6 mis, so fi'n cael ei wneud mewn pythefnos. Fi'n pen blwydd fi, pwyd dawis. So, ond fi'n meddwl byddai just yn... Refresh. Yeah, like, byddai'n cael y tipyn off, ond mae gwallt fi mor hir. A dal loads ar ôl. Like, I hope it's in bloody Clwb, cost enough. Na, I know, ond fel... Bydde ddim drastic. Bydde ddim fel... Ti wedi gael bob. Far gwad draw yn. Os bydd fi'n hynny, beth ti'n sylweddoli. I think mae rhan ohono fi meddwl... Achos bod fi fel bach mwy tomboyish, like a little bit mwy masculine, like, don't get me wrong, I can fem it up. Ond fi'n meddwl bod rhan ohono fi'n meddwl, os byddai'n torri gwallt fi'n fyr, mae'n cymryd i ffwrdd o... Byddai'n edrych yn llai feminine, a byddai'n teimlo... Ddim bod dim byd yn bod gyda hwnna, ond just rhan fi fy hun, byddai'n ddim yn teimlo gymaint fel fi fy hun. 100% deall hwnna. Maybe I've put some of my identity in my long hair. Na, fi'n cwbl deall fel, mae fe'n attached to identity ti. 100%, fi'n teimlo'r un fath gyda fel... Pan fi'n gwisgo dillad, certain dillad, a fi'n teimlo'n really fel, you just feel uncomfortable in yourself. You know what your identity is, kind of thing. So, mae'n kind of fel, fi roi, cos o'n i byth lliwio gwallt fi tan couple of years ago, a wedyn, o'n i wedi dechrau mynd yn fel, gwallt fi wedi dechrau mynd yn llwyd, fel yngwyn. So, dim obviously all over, ond fel, just bits. So wedyn, o'n i fel, os fi'n rhoi blond yn fe, bydd pobl just meddwl, bod y bit sgwyn yn blond. Dyna pan mae'n loads o fel 60-year-old blonde women yn y byd. Yn union. So, dyna pan fi ddim yn siŵr beth... Fi di dablo gyda'r syniad yn mynd bach mwy fel... Blondie, fel bleach? O'n i'n mynd fel, like, Albany coppery, kind of. Right. But then again, how, like, so it's autumn. Y thing gyda hwnna yw, achos nes i wneud hwnna llynedd, does i fel oren, basically. A ni'n siarad i ffrind fi yn gwaith Maisie, mae hi'n mynd i wneud bach o peach vibe. Achos mae hi'n really stressed and fel, like, oh my god, what if I don't like it? A y peth yw gyda hwnna, os chi ddim yn licio fe, fine, allwch chi basically naill mynd nôl i brown, neu just dye o bleach fe eto a few weeks later. Ond, mae fe wastad yn mynd i gael copper undertone. So, nes i fynd yn oren llynedd, a obviously fi wedi tyfu hwnna mas, fi wedi cael brown di mewn dros fe, a fi wedi troi lot off. But there is still, fi dal yn gallu gweld y copper undertones ar y fe. Ac i fi ddim yn licio copper. I like an ashy colour. Well, so mae'n dibynnu. Ond mae ti'n eitha coppery. Mae mam fi'n gwallt coch, like proper redhead. So... Fi'n meddwl bod da fi rhaina anyway. Yeah, but that's fine for you, fi'n meddwl. Achos mae da fi fel quite really freckly yma. Pan, na fe? Fi'n meddwl mae'n siwtio pobl gyda specific skin tones, a fi'n meddwl bod sy'n siwtio ti. Got them Celtic vibes. Yeah, a'r eyebrows tywyll, I think it'll go. Okay. Mae gyda fi cwbl wythnosau benderfynu. Balayage, fi wedi book mewn, but it can still be coppery yn lle. So be yw ban rage? Be mae hi wedi dweud? Copper? Sa'n meddwl bod hi'n meindio. Nah, but is she given an opinion generally? No, fi ddim wedi really gofyn. Get it down. Get it down. Cyn i ni dechrau recordio, nath hi, nes i dweud wrth hi do fel, oh, if you need, just come in. And he fel, come add to the pod, babe. Come to the party. To be fair, mae hi'n gweithio. Mae'n gofyn neud nodiadau hi a stuff. Mae'n gyfer gwesti Cymraeg. Na, gyfer job hi. Oh, okay. A wedyn, fel nes i'n note si, a wedyn mae'n mynd i glas Cymraeg arall. So, mae'n hwyr. Fi'n dod nôl. Beth i'n gweud? Mae'n neud y dywydd yr wythnos. It's a lot. Dedication. Da iawn. A mae'n, obviously, first and foremost, very proud, very touched. Second and second most, mae'n gallu bod yn ffynnu. And I think fan I'm fine, cos fi ddim yn cymryd y pers ni chwerthin gyda'n gilydd. Be, chwerthin fel, os sut mae hi'n dweud pethau, neu beth ti'n meddwl? Yeah. Oh, okay. Na. It's fun. Ni gael lot o hwyl gyda fe. Fi wedi particularly joio pan mae hi wedi trio fel fflirto yn Gymraeg. Which... Can't be done, sorry. Can be, if you're Rachel Voice. Oedd hi fynd... Oedd hi just fel, dwi'n caru... I think gwybod hwnna anyway, ond oedd hi fel... Dwi'n caru... Nhw wedi gwneud o yn y West, dwi'n meddwl. Oedd hi'n mynd... Dwi'n caru penol. Is it... Oh? Just any bun.
Any bubble do. Yeah, exactly what I say. I think dwi'n cael... I think ti'n bod mwy specific I bod mwy flirty. Okay. This is a good test. Yeah. I think dwi'n caru ti yn y penol. And I went, I mean, good to know. If that's your preference. I think, what? Is it, you love me in the ass? Ti penol, dy penol. Oh, love the self-correction. I know. Well, I'm pretty good. Well, really good. Mae'n neud yn really dda. Ond, a mae'n gwybod loads o stuff, a dwi ddim fel hollol beginner, ond un peth mae jyst yn dal weithio yn anghofio, yw fel ti'n a dwi'n, a ti a fi. Mae jyst yn weithio'n cael mixing nhw lan. Tricky. Bys ni fel, I'd love to, just for a day, anghofio sut I siarad Cymraeg o gwbl, like, as if I don't know the language. Just Anodd. Achos obviously nath ni ddysgu fe'n just yn tyfu fyny as part of life, so ti just ddim yn sylwi bod ti'n dysgu, right? Ti just yn siarad e, so... I want to know how... Fi eisiau hefyd gwybod sut mae'n swnio. Fi'n meddwl mae pobl yn dweud wrth ni, mae'n swnio fel Swedish neu Flemish or whatever, ond fi moyn gwybod sut mae'n swnio. Rwy'n ofyn iddi. Ond mae'n... Fi di really syni fain, mae'n fel gallu pigo lan ar fain, mae'n deall y stwff, pan mae'n clywed fi'n siarad gyda fel... Wel, neu llai'n gwrando ar y pod, neu fi a rieni fi, neu whatever. Ond fi enjoyo'r ti a fi'n, achos... nes I fel parallel parker mewn yn y fan, o'n I fel tight spot oes yn stwetha, a thi. Da iawn fi. Da iawn fi! Da iawn fi. A wedyn, fi'n gorgeous. Thanks. Mae'n mor sweet. It's the best. Hwna, Ydy hi'n gwybod Ffrangeg o gwbl? Na, dwi'n methu siarad yn rhywbeth arall. I was going to say, ydy hi'n gallu cys twat ti... Ie, fi'n mynd gwybod. Mae falle bod ni'n peth yn ysgol. Mae'n ffordd o hi'n gallu dysgu y ti a fi, falle. Mae'n cael yn gwybod rhan fwy fan amser, pan dwi ddim. Fi'n gorgeous. I love that. That's iconic. Fi'n gorgeous. Hefyd, not alive, so hefyd, go for it. Give that confidence, right? Oh, hilarious. Bless her. Ti'n bit mae Nicola yn gwaith, Scottish Nicola. Mae hi'n dysgu Cymraeg a... dyn ni'n really good, and dyn ni'n rhoi geiriau'r diwrnod ein geiriau'r wythnos i fi. Ond I gychwyn, oedd ni a wedi rhoi rhai geiriau hi ac yn really negyddol. Oedd e fel, be oedd e? Yr un gyntaf oedd siomedig. Siomedig? Ie, yr ail oedd fel difrifol. I don't know. Achos probably oedden ni siarad am rhywbeth oedd wedi mynd yn wrong neu rhywbeth, so oedden ni am mynd o difrifol, business difrifol, or something like that. I love it. Ond so ni'n dechrau rhoi pethau mwy positif I fi, fel heddi gath ni bendigedig. Ond nath ni trio dysgu hi hedfan, just randomly, a wedyn nes I dysgu hi, achos yn ysgol gyfyn, nath ni High School Musical fel musical ni, yn y Gymraeg, obviously. So lle soaring, flying, because obviously dim ond un gair sy'n bodoli yn y Gymraeg am hwnna. Hedfan. So that's how I taught Nicola. Just dwywaith. Does na fi'n seren. Mae hwnna'n stupid. Gallwn nhw easily di gweud hedfan gwibio neu rhywbeth fel hwnna. Oh my god, yeah. Ond dim... Hedfan. Dim ysgol ni nath cyfieithu nath rhywun arall cyfieithu cos yn amlwg oedd rhaid ni licensio nhw. Okay, well, no offence iddyn nhw, ond nid allu gallu'r gwell is all I've got to say about hedfan. Hey, we're a school in the Barry, love. We haven't got the budget for good translations. We did have a really great staging, though. Ti'n gwybod na beth nes I gyfer dissertation fi, oedd cyfieithu caneuon o sioe cerdd? Cute. Nes I gyfieithu rhai o Mamma Mia, nes I gyfieithu rhai o Book of Mormon. Dissertation ti oedd sgwel... Nes I neud fel project, so nes I gyfieithu bunch nhw, nes I sgwennu traethawd hir ar fel The Theory of Song Translation. Oh, okay. Oh, cool. Yeah. Dyna ni rhoi Shannon sydd I ti I gyfieithu... I don't know, Song of Our Choice, Chapel Row, I don't know. Pob Lwc Babe. Oh yeah. Bron fel Pob Lwc Babe. Where did that name come from? Falle I darllen didn't know I would. No, that's 10,000 words I'll never read. Ond so dyna ni. Os oes unrhyw moyn unrhyw tips ar gyfieithu caneuon o sioe cerdd o'r Saesneg i'r Gymraeg, specifically, na i ddim necessarily helpu yn gewch chi ddarllen yr traethawd. All ti charge am hwnna? Rhod y services lan? Falle nai. Mae lot o bobl yn neud nhw, maen nhw'n neud good job o hwnna fe. Not a Catrin here, but job. Dwi'n nhw'n angen fi yn y gêm, fel petai. Ond pentathlon theory, diddorol iawn, look it up. I will.
so nath ni sôn pod diwetha faint o teli sy'n dod lan. Do. Mae di cychwyn. Do. Fi yn barod yn rhedeg mas amser i wylio pethau. I'm having to catch up on stuff. Ni dim ond i really bod yn gwylio dim o'r stuff ti di bod yn gwylio. Na. So ni dim ond i gwylio fel ti'n gwybod bach yn struggle i gael rei eistedd lawr i wylio unrhyw beth gyda fi. So House of Guinness ni di bod yn gwylio. Oh. Mae'n great, which I know gallwn ni di gwylio unrhyw bryd, ond mae'n really dda. Right, okay, mae'n really dda. Fi'n bach llai sophisticedig. Fi di bod yn gwylio. Ti'n lyfo gwylio The top 3, Strictly, Big Brother, Celebrity Traitors. Fi ddim di gwylio Strictly o gwbl. Fi dim ond yn gwylio fe because it's light entertainment with a glass of red on a Saturday. So dim lot arall mlaen. Dyw Celebrity Brother ddim mlaen a dyw Sadon, dyw Traitors ddim mlaen yn Sadon. So it's just something to watch at like 7 p.m. And my basically dros oedd erbyn 8:30, so you've still got your night ahead of you. Lovely. Yeah. Ond fi ddim yn gwylio, nes I cychwyn gwylio MAFS and it's too much of a commitment and the edit really drives me wild. So fi ddim yn gwylio fe rhagol. Ond o'n I di dweud wrth y ti I catch lan ar un perthynas yn benodol. Do, which nes I. Good. Leigh and Leah. Leigh a Leah. Obviously, ni angen siarad amdano nhw cos they're the lesbian couple yn MAFS eleni. A dyn nhw ddim yn cael cwpl hoiw bob tro, a maen nhw ddim ond cael un cwpl yn y gyffredinol, fi'n meddwl o fe? As in merched hoiw. As in merched, lesbian, / dau ferch. O be fi'n cofio, yn yr un UK ty beth? Ie. Fi ddim yn cofio nhw'n cael merched hoiw yn unrhyw un o'r lleill chwaith. Na. Ond ie. A, yn yr un UK gyda'r cwpl o ferched hoiw trwy diwetha, maen nhw dal gyda gilydd. Maen nhw'n priodi fel eto, like for real. Yeah, real one. Yeah. Cute, ond falle dim gymaint o gobeith am y rhai ma. So, sut wyt ti'n... Fi wedi gweld lot o takes ar hwn ar TikTok. So, na ni esbonio. So, mae Leigh a Leah, dwy ferch, a maen nhw wedi cael eu couple lan. Mae'r ddwy ohonyn nhw bai, nag yn nhw. Oh. Mae un ohonyn nhw definitely bai, Leah yn definitely bai, a Leigh falle mae hi yn... Ddim yn siŵr am Leigh. Na, ddim yn 100% siŵr. Hefyd mae'n mor annoying bod enw nhw mor debyg. I know, couldn't. Ond mae Leigh yn cadw mlaen pwysleisio bod hi moyn rhywun masg. Yeah. Yn AVTs a popeth, mas. Wel, o Leia dyna sut mae'r edit wedi wneud I hi dod ar draws. Although actually, mae'n really irritating fi, cos dwi ddim jyst yn dweud bod hi moyn person mas, mae'n dweud, fel, dim ond ar ôl ffeindio mas pwy yw bride hi, pa mor bwysig yw bod nhw'n mwy masg pan dyw. I'd say bod Leah gyda quite a masculine energy. Dyna'r gwahaniaeth, right? Yeah. Yw sut falle nath I esbonio pa fath o masg o ran type. Cos mae type rhywun, edrychiad rhywun, ddim wastad yn stereotypically be yw personality. Na, be fi wedi gweld a be fi'n cytuno gyda o ran what we think she meant was mask looking, but your golden retriever mask. Right. Not your black cat. Well, mae'n siŵr rhywun mae'n gallu boss around, and that's not 100%, her. That's not Leah. Yeah. Ond o'r dechrau oedd hi'n gweud, I want someone... more mask than femme, but also femme, but mask, but not a stem, which is like a mix between a mask and a femme. And she just fel... A'r holl pwynt o MAFS yw bod ti'n agored I rhywbeth sydd ddim yn type ti hefyd. Ond hefyd, fel... Like, it's too much specific. With the labels. It's too much. Achos, just neb yn gallu ffitio exactly be mae unrhyw un moyn fel... Na, os ti ddim... Fi'n deall bod y pobl preferences, mae hwnna'n absolutely fine. Yeah. Ond... Fi jyst yn meddwl, os ti'n mynd I fod mor fixated ar cael exactly beth ti'n moyn, you're on the wrong programme. Well, a hefyd, ddim I fod yn, like, totally fel, it's all just Leigh and Leah, achos mae yna cwbl arall syth ar y sioe, a mae un ohonyn nhw'n obsessed gyda'r boi yn bod yn alpha. Like, it's every 2 seconds alpha this, alpha that, sydd yn toxic, in my opinion. Yeah, majorly. Ond, so, mae fe just fel, the whole thing o fel, dyma type fi, a fi'n deall, fel ti'n dweud preferences, ond, be bys ni'n dweud am y cwpl yna yw, ma nhw actually, she's come round a ma nhw'n, like, she's got to know him and ma fine. Oh. Yeah. Oh, gyda'r bachgen. Oh, sorry. Yeah. Ond gyda Leigh a Leah, mae hi dal I just bod yn fel miserable cat. Well, as far as the edit is showing us. As the edit is showing. Cos mae hi wedi dweud hefyd bod hi ddim yn hapus gyda'r edit, so... Well... I think you run the risk. Yeah. Oh, ti'n gallu dweud mae fan anheg, ond ti hefyd methu mynd fel, I can't believe they've done this. Mae nhw'n gwybod o flaen llaw, not only from watching it previously, ond o ran y broses castio, mae nhw'n dweutha nhw, the edit is the edit, you have no control, you don't get to watch it before anyone else. Fel, that is what it is. Fel, mae pawb wastad yn dweud, oh, I've been made to look like it. Well, sorry. It is a risk.
Hefyd, fi'n gwybod bod nhw'n gallu edrych am pethau mewn ffordd lletchwith, ond nhw'n still di gweud y stwff maen nhw wedi gweud. Yeah, ma nhw. Wel, o'r blaen maen nhw wedi fel, peth maen nhw'n galw'n Frankenbites. Yes, a mae fe'n severe. Yeah. Severe. Ond ti'n meddwl bod nhw'n neud e lot nawr ar hwn? Yeah, mae fe'n severe. Ti'n gallu clywed e fel... Mae fe fel maen nhw wedi cael 5 cyfweliad gwahanol a just literally chop o gair o bob un i greu sentence. Yeah. Yn rhai bits, fel... Ti'n gallu clywed fel maen nhw fel... I want an alpha. Whoa. I hate that I'm like in the world now, achos fi, having gwylio ffilms, a fi'n gallu gweld bod nhw wedi dybo rhywbeth dros on, it wasn't said in actuality, fi fel, I can't. A fi'n neud a fi'n mynd, that was dub. I hate myself. Ond, okay, teli arall, a ti heb gwylio fe eto, and I'm fuming, but we have to talk about it because it'll pop off on TikTok. Fi'n gwybod, ond fi heb gwylio fe eto, I'm sorry. Na i ddim neud spoilers. Wel, diolch. Traitors. Alan Carr is my hero. Right, so dyma be fi... Gyda Traitors, Celebs, obviously mae rai ohonyn nhw'n mynd i nabod i gilydd yn barod. Mae rai ohonyn nhw'n mynd i fod yn friendly gyda'i gilydd yn barod. Ydyn nhw jyst mynd i fel... Ydy pawb jyst mynd i cadw Alan mewn tan y diwedd, because he's funny and he's good crack to have around? I don't know, achos mae yn... He's ymddwyning in suspicious. Ymddwyning in suspicious, well. Mae fe'n ymddwyning in suspicious, so... Yeah. Os yw e'n faithful neu traitor, I will not say, ond naill ffordd, he could be a traitor if he wasn't one, achos mae fe jyst yn ymddwyn. He's got a sweating problem and he's admitted to that. A to be, mae Claire o fewn fel y first 15 minutes, mae Claire Baldwin yn dod o draws fel bloody traitor. What's her name? Balding. I'm thinking of Alec Baldwin. Mae fe nath wneud y thing gyda'r seithi. Anyway, Claire... Mae hi'n neud rhywbeth yn a task that fucks up the task on complete accident. And I literally was like, oh. But this was before anyone had been decided. Weird form, like they've done it a weird way around for her. They don't decide on who the traitors are until they've done a task. Oh, fi'n kind of hoffi hwnna. Yeah, ond wedyn mae pobl yn suspecto ei gilydd before they've even been chosen. And like, well, I think that was really suspicious. Well, they haven't even chosen the traitors yet, so chill out. Oh, so around lesbians, you've got Clwb Baldwin. Catburn. I'm in love with Catburn. Ydy hi'n symud o dros ar y sioe? So good. Yeah. Really good. Fi di gweld hi? She is just a beacon of light for the lesbian community. Fi di gweld hi'n siarad ar podcast gyda Jamie Lang. Oh, yeah. A oedd hi'n really funny. Mae hi'n hilarious. Really, really funny. What I love is that mae hi'n... She knows her worth achos nath hi rhyddhau sengl in the run-up. So she knows she's going to get some good attention. Yeah. Mae hi'n class. And I love it hefyd achos pan mae enw hi'n dod lan just says cat. And I'm like, oh, same name. Oh, yeah. Yeah. Dyna'n nice. 28 mae hi. Fi byth yn deall oedran pobl dim oed. Although, game i ti. Okay. Faint oed? Oed game on ages, yeah. Yw Lewis Capaldi. Oh, ieuengach na bys y ti. I think like 26. Okay, na, ti di completely spoiler game. Oh. Achos, o'n i'n genuinely meddwl oedd e'n fel 30s. At least oedran fi yn hun, like 35. Na. Na, mae'n fel 29, 28, 29. Oh, okay. No, was it? That's not... Oedd yna'n way iawn ac o'n i'n meddwl oedd yn mynd i fod. 3 years. O na, o'n i'n meddwl oedd yn 25. Oh, o'n i'n meddwl ti'n dweud oedran ti, sorry. Na, o'n i'n meddwl oedd yn fel 35, and then he was like 28. And he fel... Yeah, no, I know. I thought he was at least like 35. 30s, yeah. Ond dyna ni traitors. Right i gwylio fe, because we need to talk about it, otherwise we won't pop off on TikTok. Ond, falle bod yn dda bod fi heb, achos wedyn ti wedi gallu, ni wedi gallu siarad amdano fe. Ond fi ddim eisiau rhoi spoilers. Exactly. So now spoilers. Sorry, fuck the audience. If you haven't watched it before you come listen to our podcast, that's on you guys. Yeah. Ond falle mae hwn a good warning i chi am y podcast nesa. We will be talking in depth am y traitors. Okay, fine. And I rhoi spoiler alert in a description. I rhoi spoiler alert i chi. Yeah. And I rhoi timestamps o pryd chi'n gallu dod nôl mewn. Oh, na, mae hwnna'n rhy bad. Who's got the time? Maybe me. Be ni'n mynd i ddweud? Oh, great, yeah. Queer Ultimatum wedi cael ei canslo. Mae'r Queer Ultimatum wedi cael ei canslo, ond... However, no, you do your on first, go on. Mae
Crisial? Yeah. She was to gael hi'n crisial, but that's the toilet paper. Crisial? Crisial. Partner G-flip. Yeah. Ydy G-flip yn flippo? Fel on stage? Na. Oh, okay, carry on. Na, mae achos taw cyfanw nhw yw flippo. Dyna cyfanw nhw, flippo. Wow. Flippo. Yeah. Ond ta beth, nath Crisial ddweud, os chi'n dod efo nôl na i gyflwyno fe, cos oedd lot o pobl yn coeno am y random person oedd yn cyflwyno fe. For what? Ond fi oedd, I reckon, fersiwn Cymraeg. Sut? Beth fel sut? Sut ti'n mynd i ffeindio digon o lesbians? A falle dim o ran ultimatum. Ond actually, beth hwnna'n hawdd fi'n teimlo gyda lesbians. Beth sydd eisiau gwneud hwnna? Yeah. Ti'n mynd i wneud o? Na. Right. Ydw i'n mynd i wneud o? I'm the host. ni yn host o. Na, ond, queer dating show, iaith Cymraeg. Ni yw'r hosts. Beth hwnna'n ffantastig. Let's do it. Let's do it. What do you mean? O dan ein rheolaeth. Yeah, it is. Just put on start around Mae hwn o dan rheolaeth ni. Na, dim yn ar y pod, ar YouTube. So, I haven't told you this, fi di rhoi podcasting ar YouTube nawr. Bit of a video? Nah, but you can do video, which I might start doing after this one. Insight into the edits, guys. We'll see how much time it takes. Right. And yeah. Wow. So falle, os ni'n cael digon o platform ar YouTube. Okay. Something. Dwi'n bod ti'n digon brysur. Yeah, by the way, fi ddim yn gwybod os chi'n gallu pigo lan y sŵn yna, ond mae'n sôn o fod wedi dechrau bod rhywun major glaw ti fas. Na, mae Rich just yn y gawod lan off. Oh, not fair enough. Ni wedi bod 45 minutes. She needs a shower. Do. Should we leave it there then? Gadael i gael cawod mewn peace? Yeah, nawn ni adael i ddi wneud hwnna. A nawn ni siarad gyda chi tro nesa. Tro nesa. Ta-da! Ta-da!